Oh
Yeah.
Amen. Isihloko bengizokhuluma ngaso besithi uhambo lwasezulwini. Uhambo lwasezulwini, kodwa ngase ngiyashintsha kancane leso sihloko noma ukukhuluma kufana, kodwa ngisishintshile kancane ngase ngithi ubudlelwano phakathi kwethu nabasezulwini. Ubudlelwane phakathi kwethu nabasezulwini. Lesi sihloko ngishintshe ngoba ngifuna ukuba ngikhulume kabanzi ngendaba ebesithunywe ingilosi okhulume ngayo umkhokheli ekuseni. Njengoba nazi uma sekusemini sihlanganyela namanye amabandla anjengamabandla aseGoli namabandla akwezinye indawo. Le nkulumo ekhulunywe umkhokheli ibalekile ngoba i-principle noma i-foundation yokutholwa kwethu. Manje ke kuyadinga ukuthi bonke abantu abangamaNazaretha kaNkulunkulu beyazi le ndaba, ngoba kunento ehlupha abantu okufanele ukuthi njengoba singamakholwa siyazi. Ngizokuyikhuluma yonke indaba kamkhokheli njengoba injalo, kodwa ngizoyisummarize. Ukuyisummarize kwami ngenzela ukuthi abantu bonke bebe nesithombe sokuthi sikhuluma ngani. Njengokukhuluma kamkhokheli ukhulume indaba enkulu yokuthi uthi lo muntu wasezulwini unkosazana uhlaleleni. Njengoba sikhona njena kunabantu abafungile ngathi. Kunabantu abafungile ngathi. Uma ukholwa kuleli bandla lamaNazaretha, kusuke kunabantu abangasekho emhlabeni abafungile ngawe. Uma ichaza ke ingilosi ithi kunabantu abahamba emhlabeni bengakholiwe, bengazi lutho ngoNkulunkulu. Uma befika lena phambili bese bethola ukuthi khona ukukholwa, njengoba bengakholiwe nje abakwazi ukuthi bengene kuleya ndawo, kodwa benza izono, hayi ngoba babe delela uNkulunkulu noma babe behluleka ukukholwa, kodwa ukukholwa kakufikanga kubo. Ithi-ke ingilosi mayisichazela labo bantu abanye babo babese becela uNkulunkulu bethi emhlabeni nginomntanami, emhlabeni nginomntanami, ngiyafunga ngalo mntanami, ngiyanikela ngalo mntanami ukuthi angikholelwe. Uma sengikholelwe ngaye ngiyokwazi ukuba ngingene ezulwini. Le ndaba yokukholelwa ikhona eBhayibhelini, nendaba yokubhabhatiselwa ikhona eBhayibhelini. Wakhuluma ngayo uPawuli, wathi pho uma ngabe kungekho ukuvuka kwabafileyo, pho sibhabhatiselwane, sibhabhatiselwa abafileyo na? Lokhu kukhuluma kaPawuli noma kungandiswanga eBhayibhelini,
kodwa kwakuchaza ukuthi kukhona ushambeke lento abeyikhulunywa ingilosi ibingaqala ukukhulunywa ingilosi noShembe wayigcizelela ukuthi abantu abangasekho emhlabeni ngathi bayakholwa, abantu abangasekho emhlabeni ngathi bayathethelelwa izolo. Ingilosi ke ibigcizelela lokho ukuthi kunabantu bakini abangekho emhlabeni abafa benezona, kodwa basebefunga ngani uNkulunkulu ukuthi ngalomntwana wami ngicela ukuthi ngithethelele izona. Wena bese uza lapha uzokholwa, ungazi ukuthi lokhu kukholwa kwakho kukhona umuntu wakini ofunge ngawe ezulwini ukuthi ngawe uyoba yiNazaretha, ngawe uyongena ezulwini, ngawe uyothethelela izolo. Ithina ingilosi nabanye ababekholiwe babekholwa abantu, kodwa bese kutholakala ukuthi banezono, kodwa bese becela uNkulunkulu ukuthi ngomntanami ngicela ukuba engikholelwe, uma engicelela ukuba ngithethelelwe izono ngithethelelwe ngaye. Ithi-ke ingilosi baningi abantu njengoba nikholiwe nje abethembele kini ukuthi ngani bazothethelelwa izono, ngani bazophuma kulolu usizi abakulona. Ithi kodwa uma umuntu esekholiwe, ngoba usuke lo muntu engamtshelanga ukuthi njengoba ukholwe njena ukholelwa mina, futhi awumazi umuntu okucelele ocele ngawe ukuthi ngicela ukuthi ngalomntana nami ngithethelele. Uma usufika lapha ekukholweni wena bese uyikholelwa, ungayinaki indaba yomuntu okholelwe okucela ukuthi ukholwe, okucele ukuthi ngaye usizakala. Ithi-ke ingilosi ngenkathi lo muntu ungamnaki, ungamkhumbuli, uyabe naye sesuka eduze kwakho esethi ayi kungcono ngivele ehlupheke ihlakaze yonke ukukholwa kwakho, ngoba ithi vele ukukholwa kwakho akumsizi yena, lokhu ukukholwa kwakho kusiza wena. Uma ingilosi ikhuluma ngale ndaba njengoba umkhokheli ekushilo ekuseni, ikhuluma ngendaba esiyaziyo, indaba kaPetro. uPetro wayewumfundi kaJesu. uPetro wacela uNkulunkulu, noma lento ingabhaliwe eBhayibhelini kodwa ikhona emlandweni yakwa-Israyeli. Nobaba ilanga wayekhuluma ngayo, namaKristu amanye ayayikhuluma ngayo, noma-ke bayebekhuluma ngamashalati nayo yonke into. Kodwa uPetro wacela uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuba ngibone ukuthi umama uphi. uNkulunkulu wayese uyambonisa ukuthi unina uphi. Wamthola unina esesihogweni. Uma emthola esesihogweni wakhathazeka kakhulu uPetro. Wayesethi, Nkosi, ngenxa yami ngicela ukuthi umama umkhiphe esihogweni. Nangampela uNkulunkulu ngenxa kaPetro wavuma ukuthi unina kaPetro ephume esihogweni. Kodwa wathi ma unina kaPetro ephuma
ngenhliziyo yakhe eyayingashintshile inhliziyo embi. Kwathi malaba abanye abantu bena besihogweni bethi babambelela entanjeni wayephuma kuyo, wabadiliza phansi, wagcina naye ebuyela phansi. Ithi-ke ingilosi uma ikhuluma ngale ndaba, uma ngabe wena okholiwe ungekwazi ukukhulula umuntu osesihogweni, uPetro uNkulunkulu wamvumela kanjani ukuthi unina ngaye aphume esihogweni? Uma ngabe wena osemhlabeni okholiwe ogcina umthetho kaNkulunkulu, olandela yonke indlela kaNkulunkulu, uma wena ucela kuNkulunkulu ukuthi umama wakhe akaphume esihogweni, ucela kuNkulunkulu ukuthi ubaba wakhe akaphume esihogweni, ucela kuNkulunkulu ukuthi wonke umndeni wakini mawuthethelelwe izono, uma ngabe uNkulunkulu wangivumela uPetro, wena uNkulunkulu engekuvumele ngani? Kusho ingilosi ithi ukukholwa kwakho, uma ngokukholwa kwakho ucela kuNkulunkulu ukuthi umzali wakho akathethelelwe, esekwafa uyathethelelwa. Ingilosi-ke inikeza isibonelo sikaPetro ukuthi uPetro ngokukholwa kwakhe, ngenxa yokukholwa kwakhe, uNkulunkulu wavuma ukuthi unina ephume esihogweni, kodwa bekhona abanye abantu abasesihogweni, kodwa yena waphuma, kodwa wabuyela emuva ngenhliziyo yakhe. Kodwa uNkulunkulu wayesevumile ngenxa kaPetro ukuthi ephume esihogweni. Ithi-ke ingilosi, njengoba nilapha njena kunabazali benu, kunoyihlo omkhulu, kunogogo benu, nabanobani abacela abathi njengoba niza lapha nje, ithi abantu abaningi abalapha kini abantu abasuke becelelwe, abantu kusuke abantu kwethenjelwe kubo emndenini wakubo ukuthi ngalomntwana wami ngizokwazi ukuba ngiphume esihogweni. Kodwa uma usufika lapha wena ungasayinaki leyo ndaba yakhe, bese-ke konke ukuhlupheka kuyakwehlela. Ithi-ke ingilosi, ukuhlupheka kwethu kusukela emndenini yethu, ukuhlupheka kwethu kusukela emndenini yethu. Uthi uNkulunkulu, ngehlisela isiqalekiso esizukulwaneni sesithathu nesesine sabangizondayo. Umthetho lowo is a law of God, is a commandment. Umthetho wesithathu umthetho wesithathu. Lapha uNkulunkulu ethi ngehlisela isiqalekiso esizukulwaneni sesithathu nesesine sabangizondayo. Ngamanye amazwi, uma ukhokho wakho wenza into embi eyisiqalekiso, leso siqalekiso siyokwehlela kuyihlo nasemndenini wakini wonke, sehlele nakuwe, sehlele nasey'nganeni zakho. Umthetho lo kaNkulunkulu ukuthi isiqalekiso asigcini ngokuba sehlele umuntu oqalekiswayo, kodwa sehlela nasemndenini wakhe. Noma ngabe ukholiwe, uma umndeni wakho unesiqalekiso, uyoba akholwe ukukholwa kwakho kubhede, ube wakholwe kuvele yonke into, umthandazo wakho sengathi awuzwakali nani, kanti umndeni wakho unesiqalekiso. Isiqalekiso asisuso ukukholwa kwakho. That is what the angel was explaining to us. Ukuthi isiqalekiso
asesuswa ukukholwa kwakho, ngoba uthena uNkulunkulu isiqalekiso siyokwehlela isizukulwane sesithathu nesesine sabamzondayo. Ithi-ke ingilosi ungaba thandazela zonke izinto zingakulungeli, ube wenze lokhu izinto zingakulungeli, abanye abantu benze lokhu nalokhu bona bephumelela benye, kanti uqonde umndeni wabo. Owakho umndeni unesiqalekiso, mhlawumbe kwaqalekisa uhlomkhulu, mhlawumbe kwaqalekisa ubaba wakho, mhlawumbe kwaqalekisa umama wakho. Isiqalekiso sehlela bonke abantu abawumndeni, kanjalo nesibusiso sinjalo. It's a law ongeke ushintshe. Kodwa ithi-ke ingilosi, kodwa uma usukwazi ukukholwa ungakushintsha lokho. Uma usukwazi ukukholwa ungakushintsha lokho. But uma ungayi-understand lento ngeke uzukwazi ukushintsha. Yobo lokhu bona uhlupheka nje. Abanye abantu noma bethandaza uNkulunkulu ebezwe, wena uthi uyathandaza ungenzeki. Ithi-ke ingilosi, lezo zinto ziphethwe ezintembeni. Kukhona umoya omubi, kodwa bese kuba khona izono zomndeni wakho ezehlela kuwe. Kwesinye isikhathi kunomuntu wakini owaboshwayo. Uyayibona ususejele wazi ukuthi uboshelweni. Kukhona umuntu wakini owayinto ethize. Uyayibona nawe lento siyakwehlela. Isono somzali wakho, isono sikagogo wakho, isono sikababa wakho, isono somkhulu wakho. Ithi-ke ingilosi, the only way yokuthi ukwazi ukuphuma kulento ukuthi okokuqala ukhiphe bona. Qala ukhiphe bona. Uma ukhipha bona ezulwini, asibakhiphi abazali bethu ngeinkomo, asibakhiphi abazali bethu ngeimbuzi, asibakhiphi abazali bethu ngokuhlabela, ngokubahlabela. Angeke uhlabele umndeni ugogo wakho ngokumhlabela bese ephuma esihogweni. Akwazi kwenzeka lokho. Noma ungakhipha inkomo eyingaka uhlabela ugogo wakho, akazi ukuphuma esihogweni. Noma ungakhipha imbuzi uthi ngikhumbula umama, lokho angikhulumi ngaleyo nto. Angikhulumi ngendaba yokukhumbula ogogo babo ngokuhlabela imindeni, ngoba usuke ungahlabeli yena uNkulunkulu, usuke uhlabela bona ungabazi ukuthi baphi. Lapha ngikhuluma ngesono esenziwe umzali wakho, ngikhuluma ngesono esenziwe ubaba wakho, umkhulu wakho, nangumkhulu wakho. Ube umthakathi wabulala abantu, mhlawumbe ubathakathile, mhlawumbe ubebabulala nje ngeibhamu nento enjalo. Ngenkathi lo muntu lona efa, kwazi ukuthi ubulawe umkhulu wakho noma ubaba wakho, umndeni walabo bantu uzoqalekisa ubaba wakho, eqalekise beze beqalekise nawe. Nalo muntu ofile, uma ngabe esefile ebalaphana ngenxa kababa wakho, uba sebunzimeni, kodwa besethi naye angeke elungelwe lutho, nezingane zakhe ngeke elungelwe lutho. I-question ukuthi-ke, njengoba ukholiwe, lo muntu lona usethena ngeke ulungele lutho, uzolungelwa lutho kanjani? Uzolungele lutho kanjani? Sesiphumile isiqalekiso.
ngoba ithi ingilosi uma umuntu eqalekisa umuntu, uma uqalekisa umuntu bese kuthi makuyophenywa utholakala ukuthi losi siqalekiso sakho is worth it, ngoba vele lento uyenzile. Leso siqalekiso siyahlala kuwe. Isiqalekiso singahlali ukuthi umuntu eqalekisa entweni ongayenzanga. Kodwa uma umuntu eqalekisa ngento enze, uma umuntu ubulala uyise bese ethi lo muntu naye uma agafe ufe nezingane zakho, kodwa embulalile ngempela, leso siqalekiso siyahlala kuwe. Ithi ke ingilosi leso siqalekiso siyahlala. Uma leso siqalekiso sesihleli kuwe uyikholwa, uzosusa kanjani? Uzosusa kanjani? Ukuze ususe lesi siqalekiso, ukuze ususe lesi sono, susa isono kulowo obulale umuntu. Ngenkathi susa isono kulowo muntu obulale umuntu, nawe you are free. Ngikhulumile ekuseni ukuthi ngijwayele ukuthi ngishayelwe abantu abasemajele, bengicele ukuthi angibathandazise bephume emajele. Yathi ingilosi uma umuntu ethi ngithandazise ukuthi ephume ejele, ubothi kuqala akaconfess evume izono zonke ukuthi wenzani. Uma lo muntu lona ethi wabulala umuntu, isono sokubulala umuntu asisuki kalula kumuntu obulala umuntu. Kusho ingilosi yathi isono sokubulala umuntu asisuki kalula kumuntu obulala umuntu. Ungamthandazeli umuntu nje ukuthi akaphume umuntu obulala umuntu. Ithi ke ingilosi ufanele econfess ukuthi wambulala lo muntu kanjani, bese umtshela ukuthi ufanele ukuthi yena noma umndeni wakhe unikelele lo muntu owafayo, umnikelele ukuthi uNkulunkulu akamkhulule, emkhiphe, emthethelela amacala akhe lo owafayo. Ithi ke ingilosi ngenkathi nicelela lo owafayo, ebese lo muntu owafa enamacala ethethelelwa ngenxa yalo muntu wambulalayo, ekhululeke ngene ezulwini. Ithi ke isono salo owambulalayo siyasuka kuye ngoba usuke sekhululekile lona sengene ezulwini. Bese ebuye futhi ecelela intethelelo lo obulele. Ngamanye amazwi kufanele uthi, Nkosi, ngicelela ubaba noma umndeni wami noma ukhokho intethelelo kuwo wonke amacala owawalokhuza owawenza. Bese uthi ngalomnikelo ngicelela ukuthi labo bantu owabona abanye wababulala ngibacelela intethelelo bona. Ngibacelela intethelelo, hayi ukuthi uzocelela abazali, celela bonke ngoba ungabacelela intethelelo, kodwa uma ngabe labo bazali bakho babulala abantu, isono sokubulala umuntu, uma lo muntu lo esahleli osizini ngenxa yokubulawa umzali wakho, nomzali wakho akathethelelwe, nawe awuthethelelwe. Ithi ke ingilosi thina ngaso sonke isikhathi sihlale sicela kuNkulunkulu. Yakhuluma ngendaba kaJobe yathi anohlale nikelela abantwana benu njengoJobe. uJobe wayenganasono
kodwa waye enikelela abantwana baba ethi inkosi mhlawumbe abantwana bami sebonile kuwe. Ngoba uJobe wayazi ukuthi isono sabantwana bakho siyaba phezulu kwakho. Isono sabantwana bakho siyaba phezulu. Uthi ke uJobe ithi ingilosi uJobe wayehlale enikelela abantwana bakhe ethi mhlawumbe lapha bakhona sebeyakona Nkosi. Ngaleyo ndlela uShembe usifundisile sinikelele okhokho bethu, sinikelele abazali bethu. Umnikelo asiwunike le asikhiphi asihlabeli abazali bethu. Akhonkomo esikhiphela abazali bethu, akhombuzo esikhiphela abazali bethu, asinikeli asibahlabeli ngoba people will confuse what I'm saying. Lapha asikhulumi ngendaba yokuhlabela amadlozi. Ngiyathi ngithini? Asikhulumi ngendaba yokuhlabela amadlozi. Asikhulumi ngendaba yabantu abazocela ukudla abathi balambile. Sikhuluma ngendaba yokuthi yentethelelo kuNkulunkulu unikelela ubaba wakho, unikelela umama wakho, unikelela ugogo wakho, unikelela umkhulu wakho, umnikelela ukuthi akathethelelwe amacala akhe ukuze lamacala akhe engahlali kuwe bese wena wehlelwa ngamasho. Ngiyathi so sikhuluma lapha njengoba umprofeti wasifundisa wathi thina asawahlabela amadlozi, thina asawakhonza amadlozi, kodwa umnikelo thina uma sikhumbula abazali bethu siyokwenza umnikelo eLatini likaNkulunkulu. Lo mnikelo esiwenzayo umnikelo wokubacelela. Ithi ke ingilosi thina imphefumulo yethu njengoba bechaza umkhokheli ekseni, imphefumulo yethu isakhululekile. Siyakwazi ukuthi thina ukuthi noma siboshiwe ngelinye ilanga sikhulule. Siyakwazi ukuthi noma siboshiwe ufike abazali bethu nabangani bethu bezosibona lapho. Siyakwazi ukuthi uma siboshiwe sithi hayi ngilambile usho yonke into oboshiwe. Ithi ke ngilosi kodwa ezulwini ayikho yona. Ezulwini uma uboshiwe uba wedwa. Ezulwini uma uboshiwe awukwazi ukukhalela omunye. Washo njalo ubaba mkhulu kwihlabelelo wathi ukudla kwabo yini zinyembezi. Uma usuboshwe ezulwini ithi ingilosi uma usuboshwe ezulwini awukwazi ukuhlehla, awukwazi ukuya phambili, awukwazi ukuguquka. Awukwazi ukukhuluma namuntu, awukwazi ukudabukela umuntu ngoba usosizini uthi nina nisalala kodwa laphana ezulwini abalali. Usizi lwabo alunamkhawulo. Abanaso isikhathi sokulala. Asikho isikhathi sokulala. Asikho abantu abalala labantu aba-human, kodwa spirits do not sleep. Nabazwa ubuhlungu kabalali, kodwa bethembelekini ukuthi ngani ngingaphuma kulolu sizi. Kodwa akuchazi ukuthi baphuma bonke ngoba abanye abantu baphunya baboshelwa inhliziyo ezimbi njengalonina kalokho kaPetro. Unina Petro wayibuyisa yena ngoba wayenenhliziyo. But lokhu kuyibuyisa yena akusahlangeneke nawe. Kodwa ngaso sonke isikhathi ithi ingilosi njoba nilapha nje nithunyiwe njengoba nilapha nje
abazali benu bathembele kini ukuthi ngani lapha bakhona bazophuma osizini. Ngakho-ke uma ukholiwe, into yokuqala okufanele uyenze ukuthi ukukholwa kwami is it such ukuthi uNkulunkulu ngami engamkhipha umuntu osesihogweni. Ukukholwa kwakho ungakwenzi kube into yakho. Ithi-ke ingilosi enye into eyinkinga thina ngaso sonke isikhathi uma ngabe sihlupheke sibona uNkulunkulu ekude kithi, kodwa asize ngayibheka izono zethu ezenze ukuthi uNkulunkulu ebekude kithi. Ithi nize nimbikele nini uNkulunkulu, nize nimtshele nini uNkulunkulu ukuthi sizoni. Uzumtshele nini uNkulunkulu ukuthi sizoni? Ngaso sonke isikhathi, Nkosi ngihlupheke ngalokho, kanti wena Nkosi awusezwa yini? Nkosi ngihlupheke ngalokho, kanti wena Nkosi awuzwa yini? Uthi kodwa zonke lezi zono ozenzile awuyibali ukuthi Nkosi kufanele ukuthi ngakwenzi lokhu ngoba angaze ngikukhonze. Uthi nikusho nini? Ukuthi Nkosi kufanele ukuthi ngingakutholi lokhu ngoba ngenze lesi sono, ngenza lesi sono, ngenza lesi sono, ngenza lesi sono. Yini ngaso sonke isikhathi nina nibikele nize uNkulunkulu njengabantu abahluphekile, kodwa uNkulunkulu mayesethi mkhonzeni ningamkhonzi. uHezekeli mhla uNkulunkulu esethi uzahamba emhlabeni wabheka odongeni wambalela uNkulunkulu wathi Nkosi ngikukhonzile, Nkosi ngenza ukuthi ngenzela wena, manje na Nkosi usungavele ungibulale kanjalo. Ngenkathi uHezekeli ebalela uNkulunkulu wazi ukuthi lezi izinto ombalela zona uzenzile ngempela kanasono. Ngakho-ke uNkulunkulu wehluleka, wayesethi uNkulunkulu hamba umtshela ukuthi senginikeza insuku eziwu-15, iminyaka ewu-15 ngaphezu kwale minyaka ebezoyihlala, ngenxa yokuthi ungitshele into engiyaziyo. Ungitshele into engiyaziyo. Manje wena uma uthi uNkulunkulu akakusize, wena usukumenzeleni uNkulunkulu? Ukuze ngibuze. Ithi njengoba nithi uNkulunkulu akanisize njena, nimenzeleni? Ngoba ngaso sonke isikhathi uma ethi mkhonzeni anifuni ukumkhonza, kodwa ngiqhamuka ngoba senihluphekile. Kodwa nina aninendaba noNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu ungakwenzi lokhu awunendaba. Uma ethi uNkulunkulu ungakwenzi lokhu awunendaba. Uma ethi uNkulunkulu ungakwenzi lokhu awunendaba. Kodwa at the end bese uzotshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu manje na awungitholeli ngani umsebenzi. uNkulunkulu manje awungitholeli ngani, angibatholi ngani abantwana. uNkulunkulu ngiyathandaza manje na ngihlushwa lokhu nalokhu. uNkulunkulu ngihlushwa lokhu nalokhu. Ithi ingilosi all the time niqhamuka kuNkulunkulu ngoba senizomtshela insizi zenu, kodwa akaniboni nimkhonza ngeqiniso. Animboni anifuni ukumkhonza, kodwa ngifuna njalo ukuba nizocela kuwo. Kodwa ku-Isaiah 59 ubhalile uNkulunkulu ukuthi hayi ukuthi uNkulunkulu akezwe, hayi ukuthi akaboni, kodwa izono zenu izona ezemenza ukuthi zikufihle ubuso kaNkulunkulu phambi kwenu. Zikufihlile ubuso kaNkulunkulu phambi kwenu. Manje na-ke ngibone ukuthi lento ise-hot, ngoba ziningi izinto ingilosi esifundisa ngazo ukuthi lento amaNazaretha onke, hayi lana alapha kuphela, kodwa amaNazaretha onke nawaseGoli nawakuphi eyazi lento ukuthi kukhona
ukuhamba kwethu ongaqondile ukuthi sizolokhu sithi siyahlupheka kanti asiwenze umsebenzi wethu, sibuka thina, asibabuki laba abantu abahluphekile, asibabuki laba bantu. Thina siphiwe amandla okukhipha imindeni yethu ehluphekeni. Ngokukholwa kwethu sinikeziwe amandla ezulwini ukuthi uma ngithi uNkulunkulu umama wami ungambaleli izono ngikhiphe ehluphekeni, uNkulunkulu amkhiphe umama wakhe ehluphekeni. uNkulunkulu ubaba wabulala abantu kanjena ngenxa yami engikukhonzayo, ngicela ukuthi ubaba wami ungambaleli zonke izono ozenzile. Inkosi ikwenze lokho, engabaleli izono zakhe. Ubaba mkhulu wayethakatha enjenje, uyibale izono ozaziyo. Isho njalo ingilosi uthi ibale, uthi ngisho ubaba wakhe saphila, ngisho umama wami wakhe saphila. Shona kuNkulunkulu uthi umama wami wenza lokhu nalokhu 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 nalokhu, ukuze lesi zono zenzayo zingehleli kimi, ngicela ukuthi umthethelele. Lokho kukhuluma kwethu, sikhuluma noNkulunkulu, sicela ukuze sisinde, sicelela abazali bethu ilokhuza intethelelo. Ikhona kuphela, ayikho futhi enye indlela engenza ukuthi ususe isono somzali wakho ngaphandle kokuthi umzali wakho umnikelele, umcelele intethelelo, uphume yena ekuhluphekeni, uphume yena esihogweni ngenxa yakho. Ayikho enye into ngaphandle kwalokho. Siyokholwa, sikholwe, ubakholwe, uvele uqhamuke lokhu, uzohlubuka ukuthi uNkulunkulu akekho, kanti uhlushulwa isono somkhulu wakho owayengibulala. Uhlushwa isono sikamama wakho othakathayo. Zonke izono uyibale. Isono somndeni wakho sehlela kuwo. Umndeni womuntu mbili. Unomndeni womuntu omama wakho okuzalile. Unomndeni kababa wakho okuzalile, ngoba umuntu nomuntu uzalwa ngabantu ababili, and there's no way out. Akakho umuntu ongazalwa umuntu oyedwa. Noma ngabe uyabazi abazali bakho, noma ubazi uNkulunkulu uyabazi, kodwa akakho umuntu ozalwa umuntu oyedwa. That is nature. Umuntu uzalwa abantu ababili. So umuntu unomndeni emibili. Unomndeni kamama wakho, unomndeni kababa wakho. Ngoba umuntu nomuntu uzalwa ngabantu ababili. Njengoba silapha sonke sizalwa abantu ababili. Ngakho-ke noma sinikelela abantu ababili, sinikelela imindeni yabantu ababili. Ungabanikelela nje abanye nabanye, kodwa umuntu nomuntu uzalwa imindeni emibili. Imindeni yakamama wakho, imindeni kababa wakho. So ungaloko uthi uma unikelele umndeni wakamama wakho wodwa, noma unikelele umndeni kababa wakho, le mindeni inikelele yombili, ngoba ingeyakho yombili equal. Ngeyakho yombili equal. Ngesonto ezayo isikhumbuzo sikababa mkhulu. Lesi sikhumbuzo sikababa mkhulu, ziningi izinto ingilosi esifundise zona. Ngoba ubaba mkhulu umqali uNazaretha. Ubaba mkhulu akakho umuntu angazi kwabanye onjengobaba mkhulu ezulwini. Ngakho-ke ngesikhumbuzo sikababa mkhulu sizoqala ngokunye, sinikelele imindeni yethu
siyicelele intethelelo yonke imindeni yethu sicelele intethelelo. Uma wazi ukuthi kini kukhona umndeni wakho wabulala abantu, ucelele nalabo bantu ababulawayo. To me, ngoba kasazi, it is safe ukuthi nabo ubanikelele ngoba ubazi. You can't know ngoba uma sikhuluma ngomndeni asikhulumi ngomama wakho nobaba wakho noma nobaba, sikhuluma umndeni wakho uyakhantela. No. Njengoba ngikhona njena ubaba mkhulu usekhantela umndeni wakhe uyakhantela. Akakho umuntu onomndeni owodwa nobaba ngoba bonke abantu bathi mabezalwa bese bezalana. So you can never know ukuthi akakho yini umuntu emndenini wakho owabulala umuzi. Uma laba bazali bakho sebethethelelwa, kodwa lo umuntu wafayo yena esosizini esenalesi siqalekiso wathi wasinikeza abazali bakho, uthi abazali bakho sebethethelelwe bese kulokhu kunethunzi lalowa muntu abambulalayo. Lokho-ke ingilosi yachaza hayi ukuthi kuchaze manje, yachaza yayitshela isitshela ukuthi njengoba abantu behlale bethi bazocela intethe bacela ukuthi bephume emajele nje, akufanele ukuthi umuntu wena ucelele umuntu ukuthi ephume ejele engaconfessanga izono. Noma ngabe umuntu esejele, ithi ingilosi bakhona abantu abaphuma ejele bephume ngokuhlakanipha kwabanye abantu. Umuntu engafanele iphume ejele engene, ithi kodwa ezulwini akusho lutho lokho. Ezulwini noma uphumile lapha ejele, kodwa ezulwini uma wenza icala uboshiwe. Ngisho usuphumile lapha uboshiwe. Usho inkosazana. Manje ngibona ukuthi lezi zinto angizedlulise before anything else, because ziphethe impilo yethu. Ziphethe impilo yethu. Abantu abaningi bahlupheke ngendaba yokuhlabela amadlozi nani. Thina sihlupheke ngokuthi abazali bethu bakuphi ngokaNkulunkulu wasezulwini. Bakuphi bazali. So-ke ngesonto elizayo njengoba kwesikhumbuzo sikababa mkhulu, le mnikelo sicela ukuthi siyenze kuye ubaba mkhulu. Siyenze kuba for umndeni wonke, umuntu engawukhipha umnikelo ngaphansi kwa 100 rand, ngaphandle kwemanga ngabananga, kodwa nje 100 rand for umndeni ngoba lapha sinikelela umndeni wonke. Umndeni wonke. Ngesibona ukuthi akuzu yiphi into esizoyithola. Isho njalo ingilosi ithi uma ngabe uthunywa umuntu ekuthuma ukuthi wozuzomkhonzela lapha bese ungamnaki, wena ngalokho ubona ukuhlupheka kanti ukuhlupheka kuvezwa yilo muntu owakuthuma lapha ukuthi woza uzomkhonzela ungamnakile. Yathi mhlawumbe lokhu kuhlupheka kwakho akuhlangene nemoya emibi, kodwa kuhlangene nokuthi njena lo muntu owakuthuma ukuthi uzomkhonzela enethemba lokuthi ngawe uzophuma ekuhluphekeni. Uyafana yini? Isho njalo ingilosi ukuthi bavele bethi kuyafana nje. Ngathuma lo mfana ukuthi akangikhonzele kuze ngize ngiphume ezulwini, akanendaba nami. Kuyafana nje. Ithi ingilosi ziningi izinto esizenzelwa imindeni yethu, ngokuba njena inethemba lokuthi izophuma ngathi ehluphekeni. Ziningi izinto esizenzelwa emndenini.
uthi ungabona uba nenhlanhla uthola imali nani kanti imali lena uyinikezwa umuntu wakini unethemba lokuthi uzothola le mali uhambe uyonikela uvele uyithathe le mali wena uyoyithengela imoto uyoyithengela lokhu ukhohlwe umndeni bese bethi laba abantu kuyafana naku siyahlupheka lo muntu lona engamthuma ezulwini akanendaba nami lasubheka ngakho-ke ngiyacela ukuthi le nkonzo yesabatha elizayo isikhumbulo sikababa mkhulu ibe ingilosi onke amakhosikazi ya onke amakhosikazi afaka amaduku amhlophe ngesonto ezayo ningayifaki inhloko nifake amaduku amhlophe yathi kufanele nifane nala amakhosikazi ahleli akubaba mkhulu ngoba kuqala ngesikhathi sikababa mkhulu abantu babengabhinqi kwakubhinqa laba babevele belokhu zabekuthanda ukubhinqa bekholwe bebhinqi kodwa nje generally babengabhinqi babefaka amaduku amhlophe ngakho-ke ngesikhumbulo sikababa mkhulu amakhosikazi azofaka amaduku amhlophe isho njalo ingilosi yathi noma ngabe nibabone noma bemukela isizwe noma ngabe ngenkathi behleli nobaba mkhulu bemkakile babefaka amaduku amhlophe ngakho-ke asimkhumbule ngezinto owayeyizo nesimo salaba abantu ababeyiso ngaleso sikhathi ngakho-ke ngesonto ezayo sikhumbula ubaba mkhulu njengoba sikhumbula ubaba mkhulu nokhokho bethu sizobacelela intethelelo kubaba mkhulu ngqo inkosi busile